namite tuni tarik som lenga Sunday ni khoa di minjong PP media mongchan khosu seikita hipibe jani tarik som leli February 2026 chun Senapati District Truck Owner Association chun Senapati District nga Superintendent of Police SP pa ko machun Tadobi Police Station Officer in Charge OC pa Inspector S lamkhosat kibyan chu agan na thai pena transfer ball hi na dingin lekha na pi vin hi ama hon asai na wachun ama pan na pu sin ho pa truck ho ko ma dandi lo ta in somakila aji 18 mo na abolvin hi chi thua hi ni somsunga don mut na ki mu lo le ki phin nei zat chom chom ki bola teng le administration ho ki suboiding hi tin dong gi na anei vin hi Atisa sim som le thum February 2026 ni khojun security force on Chutanpur district Chutanpur police station hup sunga matizang kho ti thlang ki choi wang kho a konin United KUKI National Army Cadre somle pai donga ngo tengle ama hi apangai tin dun jakai vai pei som ni chu anamanovin hi zani chun chi thua hin Manipur Prison thusu han bolovin ama pa akunin country meet 9mm pistol khat le achang chang thum jong ki mat do tha e tin thusu chun asei nahi Union Government chun Impala UPSC Union Public Service Commission Civil Service Main Exam Center dingin approve hen bol tawin hi chi thua resaba MP leisemba sana zawwa in asei na chu chi meitei mayek script Manipuri optional paper Civil Service abol thina ding hi amasa pena aman March 22 2021 chu Raisaba apudu na chiwa chu August som 2022 chu Prime Minister pa koma lekha na pekinin asein chukile February tarik ge 2023 chu centerin hin phatsa dan aman thulhuna chun asein hi choji hi tua pana hi meili ho hin UPSC hi infala abol thei vin government in phatsa na an nei ta hi KUKI in pi Manipurin jani chun tangkhul nami ten loga lomuchi ho tuni khuwa ani jing lui ngai ni aman na thuwa le na thu thot ana nei vin hi ama hon aseina wa chu chi festival ki man hin insum ki ka le community ho zo se ki ka wang bo na dam theina chamna le lungmon na a hin pu lu ding in ase vin Christian khat hin khat le khat ilung se tu na ngai dam na le ki he them tu na in ema puijing wentin community so zo se pun khat na le phat na chule tanti nei lawa chamna a na ding in zong le kha thu tho ba chun na seikit vin hi kunam nu se chamna gel kho na dingin NPIP in nge na an nei Manipur sunga honam le boina jing na chunga Naga People's Initiative for Peace NPIP in hata in nungkhamna an han phong rin hi zani ni simsom thum February 2026 ni khuwa NPIP convener mani cheranamai le ko convener loko puni in thuso bol na chun Manipur sunga zatle namzo si hin zatle nam ki do ki ho ji in khule nei lego ki channa to ha so ke hita agang thei pena titan thil su hi kisu tang lo le naga le KUKI zatle nam ki ka ki do na thei ding steng le ki thei ding in asein hei NPIP in thuso bol na chun unam hin ki het khil na ho asu thak ngai pun ki bung khen na ki le sa na in gen thei ha sat na aso sa e ati galle tol ho hin an to ma chal na ho jong asata nge ati Manipur sunga chamna na dinga meitei naga le KUKI LAMKAI hon pan lana na divin tin na yong anei NPIP chun adia litan gamkaya tangkun le KUKI zat le nam te ni akon LAMKAI hon hunama azam sanwa
chamna omna dinga pana la na divin tim na jong anain hi manpur sunga chamna uma angaya bonga ki mancha na ho ahum ki le kin na dinga state le central government te ni in tanglo hi la pana la jing na dingin nge na yong an nei kitwin hi naglena angami gam ho a photuna zala kuki ki chen sa ho chamta chen khom ding agel kho diwa APO in nge na han nei vin hi zalenam ni chamdila chen khom na suboi ho su thlapna dinga zani misim somleli February 2026 ni kho a mawa khu lamkai ho kimuto dinga chi chakroma public organization president mawa khomiten abo naw tunga angami public organization APO ki loi khomna in tizat na khong do vit kitabanga thu tukmonga CPO president le lamkai ho ki bu na chu ina na dinga ki chona hi in deilo umpen hi ati ne hi tuni APO in thusu anei na achun hangtha hon honam abola thil asu sip na ding ho a kun CPO lamkai hon akham ji win pa chat na jong api in tunai cha nei pi gam thil su ho ji a angami gama cheng ki ho chan ki heldan thulut ho APO ko ma umi ati chele gam sunguwa ki ho ang chau du be jingo jong akimo jingi akiki dwin hi chi khil su ho to ki sain masanga pule paten khotuna zala angami gama ana chen sa kuki hon he chi thil pha ki bol pi na chunga aki pa jing na diule sot ta chamta hung ki chen khom na suboi thei ding lung tu de to gon ho a kuna aki kang se na divin angami public organization APO chun ni na han nei win hi chule boi na ho so sang sa lowa mawa khule chakroma public organization CPO ho aki ho chan na divin APO yang chun nge na han nei kin ni cycle MLA pi kim neu hang sing chun thungtin ke ma relief camp le tu chung boina a hungal jam ho chu ni langzen CSO ho le church fellowship ho to vilna aga nei vin hi ichimun ho vilna aga nei naw chun blankets anchang dal chule nitina ngai cha thil phabe ho op do na jong ana nei vin ichi ama hon abolo na pe nu chu galji a inilo hinda tha hungjam ho nitin ekiman sa u ha sadano le nele cha a alongim naw hepi na dala hungki bolin thusu chun sei ni hi ichi tokin sain tuni chun zalen bung ho sapu pu thangkhulal ho ki min pi kimneu le aloi ho chunga ki pa thu sei na yong an sein chabang nge hin pu ho khulet kip gen sai tu yom le pan jong litan ki boina thua anchang bek som ni langchu ho tu te khuna anape do in relief ke ma ho galjam ho ne dingin ana tu do in hi KUKI Human Rights Council KHRC chun zani ITLF political solution imacha toka a melei committee ho kukite ancestor gam apu apa gam to du cha lo dinga thupon ki bol atosat now tuni ni simsom lenga February 2026 ni in thusu ahin bol lovin hi chi thusu ki bolin avet sa chu meitei community ho akona event na phata asuna ka a kuki community ho adinga masang din mon ho kina ki bawna ho ivet dana ho le human rights a ki bol si na ho akuna ki hudo ding a hitin a saving kuki mi pi ten phat sot na patna separate administration le ka right chu ven bit a hin adinga ka sei jing o hin a hin central government in na sa in na koi po we tin jong a saving hi kuki human rights commission in ITLF resolution la naw chunga ta san akinai jin hichihin government kukite chunga ato ding akito do ho a filler ho avet sa na hidan a phongdo in chule kuki mi pi te ngai cha ho subul hit hi na dingin government
Tuni tarik somenga February 2026 ni in ukhul kamjong district sunga ex ADC phagamin ADC election umtei na ding tuletwa Manipur Chief Minister Himchan anakimu piu bin hi ama hon aseina wachun third meya galetol ki pana pana ADC chungsang thu ho hi asu asa umlo anahitan Manipura popular government tha hong ki siam do tlanin Chief Minister pa in agana thei pena thinglangam sung ki bai hop aki tu theina dingin ADC election hi in thei pena government in abol dingin nge na ananei win hi alangkhana media hon Chief Minister pan adon api na thu ho I masa ana seipo win hi tuni tarik somlenga February 2026 ni khochun Taikul Sapormina Runa chi hon gamsung mi pi ngai lu na zala es mongbung khokhela kalwat asilai sim ho hi izot sana ekitho pi khamwa ekitho pi diu hi tin tim na an nei win asim na sumle pai neu neu ki samang ho su tu na ding hi ji in gel thimuwa phate ekitho pi diu hi tin so pi ule naw ho chunga nge na an nei win hi garilin thilpu DI tata supplement kiti ho zo sin lamtha langa chi talowa lamlui langen ni lamtha ta dimin zo het sa na hen ki nei tin cycle supermena lamthlong chi na ho construction committee hon het sa na han nei win hi tuni tarik sobu February 2026 ni khochun KUKI zo Women's Forum Delhi and NCR hon bu wungjing balte MLA thanlon IC wa omna chun Delhi muna agabil hi heading hat chu bu balte hi melma meilete khuna May 2023 a Imphal sunga Birento meeting anei zawa ha ta na wa wa tu chana hi thilehin ke ka na umjing chu ana hi na hi achaina adingin u sising son holum na ngayo hitin tuni adingin chen hi sautin chen hin chaita hiti ve idi lechun law lu ting lechun idi na pa justification ha chu umji na chu judgment ha chi ji na ai ya chu pasti bonga ni ahau pa le abol thei pa he di lo jong de adi na khang ta chu ase mo pa adi jong de adi lo pa he hichi situation na umji wa he tet bek tam pi ki nei lo ji ahin la idi na pa ji tu cha wa he tu khanga hi vet na hi tam ne ide ja I right po ki surrender jing kiti ho where is the future I right it chi pi ngam lo wa hi da I tu sa the future jo ho I ko di ichi situation na jong ki u mai sun na right mi na pi do a cham na ki la a hi le the future ho ya ma tu ne Nagaland context se da Manipur ans a thing no jin la I bi thing no I hi wam ke gal kap de thing no I hi ha ole ide bol dinga thing no I wam je tu hi thing no ho kisu je ungai chu nam pi a dinga thing no ni ha ole na ho chang bol ne de bol dinga thing no ni ha di ta se dinga I ti thing no LAMKAI khat ki ja ado ya tu bi pem jo ki chi ngai chu I ti thing no LAMKAI ka ji nu po MLA ka te sa ta I ti chu I bi thing no I ha ko de za di ha Ja, in der government hin geopi, ham no eta lo chu. Ike het pa lo chu. Mi za the ya im lo pi. Mi dai chat wai ding. Mi kichip na bo. Ida politics si bo. Angai lo pi chu. Thing noi LAMKAI khat ke ka ji nu MLA ka tun chu.
pi doi mong kai ham de mi pi jong hin he leo pha chu ahoya mi pi thu kila lo pia vote ki thalo pia select ki bol thozia thang gimni langhon ana zaw wa hile echi nang thu sia pana mi pi ho hal khat hong ki pat thaw le hin tin hechi lang hi hoila kol ba wa sei di le ba kaha suru kaha khatam ti khatna ahoya pat na apat na hoila chaina hoila ti de ompon